I pozdrav svima, dobrodošli u jedan klip i danas ću vam pokazati kako da provjerite ping i brzinu vašeg interneta. Sve što je potrebno jeste da odete na ovaj sajt, čistit ću vam link u opisu klipa. Kada odete na sajt, znači on izgleda ovako i da što sad kliknite na begin test. Znači ja koristim SBB internet što uopšte nije loše, ali pošto sam preko wirelessa zato mi je malo veći ping i malo manja brzina interneta. Ali nema veze, znači uglavnom znači tu je negdje oko 5,7 kao što vidite. I sada znači čekamo da vidimo koja je upload brzina. Znači brzina je negdje oko 1 megabit skoro. Znači uopšte nije loša brzina. I eto, znači to je bilo to. Hvala što ste gledali klip, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, komentarišete video i da se subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo se u sljedećem klipu i to je to.